welcome Sushmita on the stage. 본선 시간 지금부터 비디오 클립 911 허리. Ani para hingga candra para yang si penjual distrik ni hingga ang tabuk biye kelai tonggo te ani family wo tonggo ang te ani menai te ani ama an babu to keri kha orang sarong ke tosong barabar bising sarang ba sing soli tonggo wa pano ne problem rong go bono rohna rong ke rang ro keri jora jora wa ko hani ya gara di ke chini kan tino an na sa lui tonggo kamu ko tama la yo ko sen kan tino ro kono no sing cari tong ai jauh bisa bisa raba dok teman ya bu banyo ke aku di sini ko sen wa ro ko relay tong la yo wei ini mah jata sama ni belang kaham kate sini titia di sis ni hapang ram baham be maya pharo te ma hakin an sarai ma hakin sujung mani tinwar sama ni top shape no thang mangka te ma hakin an jato sarai ram bang ko nyam sungo drak ro tai nang janai phe janai sai unyai borok bo kaham lamo ani bai ti brai tolo ro sama ni bagai ang belai kono khapang sarangka te bo top shape no sogonyai ani khapang tep sarangka gasung tabuk Sinta log bay nanya nai tongo final. Ingke ang tabuk je final log tang sa jamung manjang berakin kena todok or jamung na isi sa sabi kena non. Ketam tong fano ani lama kereha. sarai ko in mo choro si bonju kon tong sai okara mang nom pokiti sarang ti fo hai ni jono ko no ro sa bro hai ka Kau teacher bong namu songo, dia obol log yang resap bareng bong wis ni sana musuh zakat. bo pas bo sorok na fro he pano bela nya akar da sarai azoro bang saka ma kawo ngang sikirin tagan ke bo ki jaga nyai gelai de kata hendri saka ni Jadi nang first ever second ever third jadi jadi thaka rang rok pun mang kah bengke, angabo ani nu kungo kisah misal samung kang saya rokongko, kita ani ma bo belakin kosto kesano salo cuma bono ya karena itu kisah misal no robos nam kani robo, ang samung pun tahu sudah rati bridal kanya lo terus apa ya, ang kaham keno resamnya ang sergi dong tahu sa, kaham lo kanya, hai pano Ani saya itu kurang kebangman tunggu saya mietang sejarah sahabat Pandra ko aung kaya kehelaya Joda ko ayana pandra ko tu Tadpa ke mujhko tune kya paya
Fai